Patrick usyang marway haja kabam haying syadja udas ngusi shibun. Haki benai baladep kajing im jong u kadap da kajing kemen kayat bet yat renti Henry shiklep mat barok kajing bha lakela kongpong. Patrick usngausi ktang hala marway kadok nuot kapat kapra usa hajing babe. Patrick ushim ya kaklat badan jengdi ulati ubamde ushana. Kumta Patrick ukhap yaki khmat jong u bat kan maupat yaki sngi balalet no. Ha kawai ka sngi ka day ha ka portalang. Patrick uwan pai na jaka tray ula sngi kuslai udon ka jingpang latlai sngi ujirho bat jingpang shit. Paralog baya trelang bat ula ong ya pidei banet pan I doktor no. Patrick urung saying bat uyoi ba ka kurim jong kamansi kadang syat jing syat haying syat ja kamansi kalah peja bat kalah keli balai mentaka sngi itaj bha kumne bun kam palat ha office ne kumno. Patrick ubat ya laka kli bat ya tulut ha ka kurim kamansi kalah ong pidei banet doktor no mentahi namar pilajur palat ka jing shitom. Patrick kwa syu banyakan bun ketin ong tang si kentin ngan salet la syai ka sngi. Hakata ka por ki khun jong ka khun gentai kaladap khat san snam bat ukun senrang pat uladap khat ar snam. Ki khun jong kilawan pai na school ki rung saying da ka jing sngokumen. Patrick upetaki da ka jing it bat upetru ya ka mansi baka long ka babhabriu bat ka babha jinglong ka bariu blai bat it ya laki jong ki khun kumju ya kamansi ka shet ka tiu ka penbiang yaki. Patrick usngeu ba ulong ubriu ubadon bok ba uyapoi ka bat ka. Hakasngi babut Patrick ule cha klinik doktor ula ong ya pidon kam ban le x-ray hakasadam jong pi namar pila jurbha ujirho. Hadin ba la dep le yakates doktor ula ong pidon kidak mong hakasadam namar la jurpalat ujirho pihap ban le ti hospital no. Patrick sngubha ban le ti hospital Henry namar bala jurpalat ujirho usngeu shitom kumta ula priang ban le ti no sa hospital. Ha hospital Patrick uyo jakatia hajan ka jingkhang yet. Patrick usngeu kenja ba utia hospital utmu ban pulakot Henry la hakata ka por la pli ya ka jingkhang kanos kala rung ha kamera ba tia Patrick bat kala ong Patrick kumno plus ngeu long. Patrick ula jubab ngalakham sngubiang ka kerteng jong kata kanos kate kanora kalong kanos ka babhabriu ka badang isamla bat sneu tenat kadon kasnido ka basyai ha kadur khmat jongka kam juta make up kane kanos kalaong ngawan ajing tip ba pidon kam ka jing sumar pihap bandi dawai bha. Patrick yo sngaw ong ayu kanos udem ka kli sapo bat upektu ya kadur khmat jongka ka mensim jong ka kenda stat bha perkhat hatu kane ka de ka jing it ne kumno imat ngala syo jing it ya kane kanos balai ngayap bi jaka. Patrick usyong ha hospital hadu san sngi manla ka sngi uyo ya kanora ka jing it jong ya ka klanang jur kadang mi kisngi Henry Patrick ula yo jing tip baka nora ka de ka bala syong kurem bat ulok jongka kerteng Andrew. Patrick upet na jingkhang yet uyo ba Andrew ujuwan ya kendu ya kanora sa hospital. Haba let na jingtray na wana jingtray uwan bu uwan shaw ya ka. Patrick bitar bat isray. Patrick kwa baka nora kan ong ya namar udon jingmut ya ka. Persyang ban pen ka jinglong babha upen kemennya ka da ki jing nya kran kai. Kanora karki Henry ka long ka bajenjar ban pen bakla ya ka tip yala ka akor ka buram. Kanora ka sa hajing rekhi ban pen kemen ya ki nong pang tang ya Henry ya baro kamdan jingmut ya Patrick. Hakasngi bakhadu shwa ba Patrick unmi no na hospital ula keli ya ka ngala ni ban yo ya number phone jong pi haka juga por ula ong yo le se ngadon kam kerki kanora kala ong to tang ha badon kam Patrick urki na marba ula snokman palat ba ula yo number phone Patrick ulej pai no saying
Kamansi kalapu samriki haba kayo iya ukurim jongka ba ulawan na hospital. Bat kalamare kalit kedup ya Henry Patrick sunghun uperkhat tang ya kanora. Hadin citayau Patrick la bantia bandam uling upisa ukwa banyo ibiang ya kanora. Patrick ula plan bat kumta ula phone ya kanora bat ula ong ya ka. Hai ngadai Patrick ngadon kam ban paai injection pila ni ban yarap. Kanora kalaong pila ban lej ha klinik. Patrick kulaong ngakwa tang ya pi ngan siu da kapisa snubha se ong hoot. Kanora kalaong do ngan sawan. Patrick ula plan baun pakwan ya kanora haying hakaporba kakurim baki kun jong kimdon haying. Hadin sikenta kanora kalapoy bat kalapres ya kabel jong ngajingkang. Patrick upli ya kajingkang bat kumtahi ula kedup bat do ya kanora. Kanora kalakendit ka klempoy perkhat bat kalakan hit da kasur ka bae kalaong ya sangye pile ayu kumne. Henry Patrick sngap kadok nut jong kakende utrang hir-hir ya kanora. Kajingkang kapli kumto ha kapor barung kanora. Kamansi kawan paikloy sa ying ha katakasngi na marba ka sitom. Henry kalayo ibaro ya kajingle Patrick bat kamkran ay. Henry kaya rapru ya kanora bat kalaong pila banlet no. Hadin ba kanora kalami kamansi kalaong omdon kam ban yakran omdon kam ban pensyai nan let no ringkat bat kikun. Katne pile bat kajingede jonga bat pi katto kalakut. Patrick ukwa ban kran Henry kamansi kladep rai klasong lut kijan kinep. Patrick usyong marway hacakabam bat ulakendit udon hakamra bakenja bat kuit bha. Kasngi la jansep upetya ka mobile omdon ba phone omdon ba message kaying jong kalong thali bat suda. Kakurim bat kikun kilalet kanos noraru kamwanshu ulalong marway. Patrick usngeusi bat ula perkhat ya kijing bakla jong ula sneu thu ba ula bakla shisha hakaporba phone ya kanora. Perkhat baka iya Henry daka mensim basbun kakwa ban ajing yarap kasawan haying namar kamtip ya kajingmut jong kakurim jong kamansi ka ichisha ya kasumar ya kaying kasem kasumar ya kikun kalong kabriu kababha. Henry Patrick ula pensosi ya ka menta kalalet saying kakemi. Patrick ubuk kakti hakli uyam ketang bat ula ong map ya ngamansi minta ngamdan ay ngaladu ya pi bat kikun. Patrick jaga dur jong kikun bat kakurim ikmat jong kidap daki umat bat ula ong ngakwa banet pai biang bat pi Henry kapor kladir. Patrick usyong marway uhaban bat kajingkwa jong ula sneu thu ba kajing iet ka bashisha kamde ka dur bhabreu Henry kade ka donut ka ba IT lot namar kajing iet. Paralog Lada episode tenat ya kan ya kakana. Subhan like, comment, share, but subscribe ya ke channel.